Mejju se jġib miegħu esperjenza ġdida għal ħaddiema li se jkunu stazzjonati abbord il-bastiment My Phoenix fiċ-ċentru tal-Mediterran. Bastiment tas-salvataġġ ta' 40 metru li huwa mgħammar b'dingi riġidu li jiflaħ għall-qawwa tal-baħar u li se jġorr 20 membru tal-ekwipaġġ li se jagħtu l-għajnuna. L-għanu li jsalvaw il-ħajja ta' dawk li jitolbu l-għajnuna bejn sema u l-ma. Dan wara li ftit tal-imilu tħabbar li t-tobba mingħajr frontieri l-MSF se jkunu f'kollaborazzjoni mal-MOAS għal operazzjoni ta' 6 xhur. Marko Kawki fissem il-MOAS stqar li s-sena l-oħra salvaw 3000 persuna f'60 ġurnata. Issa l-perjodu se jkun itwal anke għax wara li twaqfet l-operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ Taljana Mare Nostrum l-isfidi komplew jikbru. Dis-sena n-iktar riżorsi għad-dispożizzjoni tagħna. Se jkun hemm ukoll ġifieri xi lanċa jew 2 oħra li ħajkunu mikrin mill-MSF biss ovvjament aħna dejjem irdu naħdmu mal-awtoritajiet. Aħna ma nistgħu qatt neħdu deċiżjonijiet minn jedna, dejjem irridu nikkonsultaw ma' Rescue Coordination Center jew ta' Malta jew tal-Italja. Will Turner, koordinatur tal-emerġenza, stqar li din is-sena qed jistennew li jkun hemm numru akbar ta' mwiet għax hemm inqas assistenza għal dgħajjes li jitolbu l-għajnuna. Well, this operation is basically in response to one of the humanitarian crises of our time. Effectively, the Mediterranean is being turned into a mass grave. This year alone, over 1,700 people have perished at sea. And simply, it's not acceptable. And as a humanitarian organisation, MSF felt compelled to respond and intervene, and that's why we've teamed up with MOAS to conduct search and rescue and assistance to migrants in distress. Tkellimna wkoll ma' waħda miż-żewġ tobba u infermiera abbord Mary Jo. We've been here for the last couple of weeks making preparation to have this boat medically hospitalized, ready for anything. We've received supplies, pallets full of supplies that we've hand-picked and selected to put on the boat to be able to give first aid and emergency resuscitation to patients. Minkejja kull sfida u mument taqtih il-qalb li jħabtu wiċċhom miegħu l-istaff mediku abbord ukoll isib sodisfazzjon f'dan ix-xogħol. Being right here in front of you, right here in front of the child, right here in front of the mother who wants the best for their family. That's where I find my satisfaction, right beside the patient, doing whatever I need, whatever they need.